gala. BJP मुर्दाबाद BJP मुर्दाबाद Protoning जिंदाबाद Dito ni kan kan na Ladakh ke Dr. Mumin Deputy Speaker non BJP सरकार long speaker lo alang Fiji tum ke kai alogot nitum CM Dr. Himanto Biswa Sharma lapen CM Tuliram Ronghang jitu ami pitani tum kai ko athemala tum ke isivet alain long sido Dr. Mumina bangke jitu Indian kichalia rolong kicharia alolong Constitution long jitu kedo 244A hala so birudhe lam kining je po 244A la ke Karbiang long jitu arat jitu amang lapen la bangke kai keta kiriver lapen ai sulo lapen la soi sutame ha Congress din si moanisi Karbiang long Karbiada tum tandang ji pusi ki thik tika hala so birudhe alang kaning je pot ke Karbiang long arat hoi lapen jitu nitum Karbiang long District Congress Committee hin lapen West Karbiang long president dado litum celang pet pen sodak pen la so lambang pin rem do kupia posi CM Dr. Himanto Biswa Sharma Asama Chief Minister phida ke kaina ko bangke Karbiang long nitum phan ka provision do ala so 244A sinil tum ke hang lapeni tum phan angkang nek choi nang pa therak Karbiang long phan ke super state sigi pilo ke lan so sesa power gi pilo gadi la so pot si la bangke tum phan nang pa therak la penang ke pang nek choi alam se ninge la sia lang lita la so long bangke nili tum condemn lo la pen la son alam bangke isi jitu asik sidul area phan lang rob nang ne Indian Constitution ateng si tum ke hang lapen tuliram rong hang phan bangke ke kai nang ko bangke alang bangta ladang mudi ke bang hut Amit Shah ke bang hut lahad bang lopulote akai sita autonomous state dalam 244 lam ning ji hai he akai dang huching hip tip ke hang dam nang yadim si hang he abe be yadim si hang tabre pulote aleve bele kadim ke ase chepat he jitu achi thok artho pringet ta ke hang dam nang yadim ke hang he ke la so pot alang lita kai tame Dr. Himanto Biswa Sharma jitu ki pu ateng si kame claim airport si alang ami Fiji ta ke kai lo la pe alang activities phanda condemn lo la so me Fiji ke kai chot kali pinie bangke litum bangke je 244A along ke condemn lo ko litum bangke pinie bangke men litum la anadin hedi corruption alam che fight bomb nali tum da theglong lo press media belek organization da protest piglo nili tum tame hala so jitu main issue pendam de hala so issue bangke pilo corruption la so corruption putha ke pinie bangke nili tum lana din ta protest rise claim chot pinia bangke officially si corruption puthak tame DC phana lopale po lapen governor phan ke parab lo ke parabji phan lapen itum president of India prime minister lapen hadak home ministry lancho ta kalini tum CBI ED lahai tum man anta lopale labji la si lahai puthak tame do la pia posila claim na ko Karbiang long bangke jong hele tum non 6 schedule putame 6 schedule status bangka belo 6 schedule bangke si go down son si tuliram rong hangi pinchong tangka poisa bang po poisa matro ihinat ke pasi ke pothai phansi alang thik chola dak bangke kupia polo pinia bangta sakuri ke claim tang tum retire tu pension jitua graduate hedi hala so poisa na chelong le pini pipe pino la hai poisa tame lapen Karbiang long history long bangke 2051 pen jitu itu kansil do ko ka pitame non an ke la sona preng lang 200 crores antak ke kablo lasi lapenon ke phire me nai ke ambani andani phanedi longle pi bomlo 18000 biga 13000 biga hal hai bang ke do piglo saka phire me naya bang ke hisab un e pin along leki pg joy pen kupilo la bang ke ramdev phan palm cultivation ki kuri alang phan ki puji bang ke Karbiang long arada tu bang ke tribal so tum bang ke kilonjia tum bang ke jang thu ki cho khai gali lapen la so jang thu bang ke itum ban healthy kali hala so jang thu si kupiloma Karbiang long along le anlo bang ke ramdev phana sakor pakuriya phansi claim la sila so conspiracy 6 schedule area jitu non
ইনহেলেট কি করি জি কিপা বেদেত যে প্রোগ্রাম কি করি জয় জয় পেন RSS পুলিশ লং তুলিরাম রং হাং হেদি কে ক্লেম দুন লা পেন হালাdak jitu alang kici dondun bangke kunu poi de Karbi Anglong Congress tum bangke kroi dun tek hela pen kroi kroi la se alang activities condemn lo corruption buthak tangka posa kado kawe pangli malam buthak la halam bangke kado kawe isi pena department long ili tum kenang sot dolo polote alang tum cepakarek relo polote ili tum bangke la bangke jitu legal process dam nang kokpo case tame file nang kokpo case ke file di tame la ke PILPC withdraw long le criminal case forgery case lai pinang kokpo forest paisa ke dawar tax collect bom lo non iltum dukan pe ne pir thai kado ve tax collect bom lo forest tax high collect bom lo lahai paisa ta deposit JC back door pen joining a program ke end joining a program la si Karbi Anglong ra tum ta buji nang yi tuliram rong hang a paisa kali apo humputi pen lenang ipikali Karbi Anglong arat paisa kang sip si ili tum phan aru nang ke nam thu ani set auto institution tum phan ta kyoi nai ke kado kawe jon lab lopu aphige paisa pipe lasila so দে আজি আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট ইউথ কংগ্ৰেছ আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ডিমা হাউচৰ ইউথ কংগ্ৰেছ আমি যে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ ওপৰত আমাৰ 6 শিডিউলৰ ওপৰত যে ডক্টৰ মমিন যে এটেক কৰিছে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ লং ষ্টেণ্ডিং ডিমাণ্ড যে ভৱিষ্যত কাৰণে ভুল কৰিলে বি হৈ যায় বুলি এইটো কথালৈ আমি দাবী কৰিছে যে এইটো হোৱা নাই যে এণ্টি ট্ৰাইবেল হিচাপত যে আমাক কাৰ্বি আংলং বা ডিমা হাউচৰ কাৰণে যদি এইটো বদনাম কৰিছে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন ৰাইটত যিটো আঁতৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে এইটো কাৰণে আমি দাবী কৰিছে যে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত যিটো নমল মুমিন বগাজনজি MLA নমল মুমিন সেইটোতো এণ্টি ট্ৰাইবেল হয় বুলি আমি দাবী কৰিছে আৰু আমি আগৰ দিনা যে আমি নমল মুমিনৰ বিষয় লৈ আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট ইউথ কংগ্ৰেছৰ পৰা আমি পুনৰ আমি প্ৰটেষ্ট ধাৰণা হ'ব আৰু এইটো লৈ আমি সাজু আছোঁ আমি নামানো আমি দাবী কৰিছোঁ অহা দিনত যদি আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত যদি বিজেপি পাৰ্টি যদি এনেকুৱা আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত লং ষ্টেণ্ডিং ডিমাণ্ড আৰ্টিকল 2 যদি ওপৰত যদি সিহঁতৰ যদি দাবী যদি আমাক পিছুৱাই বা পেলাই দিয়ে কোঠাল যদি ওলাই যায় আমি সাজু আছোঁ আমি ফাইট কৰিম নিলিতুম পিনি কাৰ্বি আংলং লাবাংকে নিতুম কাৰ্বি আংলং ইউথ কংগ্ৰেছ লাপেন দে ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং লাপেন ডিমা হাউচাও নিলিতুম পিনি বা নিঙি থিজবাক লাংলো আলাংলি ডক্টৰ মুমিন কাৰ্বি আংলং akemang ajo de incluiben kemang hemprak ang team article 244A alam bangke tengne dada chogla po alang likaning jepon alam the la bangke nitum ning samsa pini ning samsa kita pakang seladak litum Karbi Anglong yut kadok ove chelang petpen litum kongres in ben dabilo la so alam the kange poditum chokche alang li Karbi Anglong Karbi long arar phan suri chohang ning la pende alang li bang so keklem ang the laano litum kedabi alang li un polote BJP atum da jongsi Karbi Anglong kemang hemprak panjong si kembang pada Dr. Mulmin aphan MLA ben pasun tuk bogajan ben plung pit naing kusni tum lu pipona polote alang li inun MLA Karbi Anglong representative si alang li keman lo tang de pini Karbi Anglong hemprak kemang abanga alang li tengne da chok puba alang li kemat hapon labangke chok cepik tapi litum bang ning samsa lan so se ni tum la sonang dong se BJP tum claim bom lang pot ni tum jase met pen atok lo youth don Karbian thur pet pen ni tum BJP arat mate BJP sarkar phan ke song phan ni tum daitib lo lapel an so sei jongsi alang litum non belaglang sabe ning jelang plot ni tum council tame ke gharao ye pan ni tum kachi sik happy kan lo asni tum ning kang samse pini tipaklang si korte atum ingjir atum alang li jitu nomol mumin ki ningje ke chok che jone se alang li phan sander ben sambe ami phi kailo pen sander lek pilo la sander ben sambe alang li phan amang sambe tum anoli tum RJ bane tum sapon lo tum lo sini tum bange ening samsa la pen congress tumange daithip do pipona plote Karbi Anglong jitu niki 1951 aning kan ben Karbi Anglong phan 6 sidul ke panong congress tum ke wan halo ening kang samna lo la so posi non BJP tum bang ke chok che pu ang thek la so constitution right long karkan por la bang ni tum kroidun de nili tum ke congress jitu 1951 aning kan Karbi Anglong 6 sidul along le phelang bang ke ni tum right thip sidu dunjip sini tum la rar phanta pachini panla nili tum pini la dak bang thomas mi phi kai polo ke chengsi
labangke nomol mumin lo lapente aduntu dak Karbi Anglong ASEM tuliram ronghang lapente dak Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma alangli Himanta Biswa Sharma kaninge dok article of han article 244A mate Karbi Anglong 6 sidul of han aron repen alangli kaninge pon ele to ning do alangli kaninge pon je Karbi Anglong 6 sidul along leta jorta jorlong ning nam tanam noi poke pili BJP tunga ang taxi wan talu las ele ton dak Karbi Anglong lo kachi toidun MLA nomol mumin alangli ta hembe masininge daklo article 244A abangke tengni da cholo bangke tang ko people say kaskom atun non het jong same Delhi long dampen article 244 long live pukininge dama lahanoli tuma kenang salo dasni tumangke litum da hempre gari duk congress tumke man jukma thabondo article 244 dasni tum da sangse dasni tum tame pinian ke litum kadawa chingro se litum da not state no rest tame litum lamthe da patang bolo ape hempre hok cheng men justame congress sarkar si Karbi Anglong bhanke right hip ape da hok pe akar da kalo congress party han la jongsi alang li tum jongsi nomol mumil jongsi Karbi Anglong rat mare 6 sedula phan jongsi alang li suri thanghe map thanghe polote ni tum kewang ilani bangke itum council tamek agharoi mastan itum chisik kontang do lapa hokpan itum BJP itum ke chok che bangke lan chokli dopigla alang li tum long le phelang border me isu bendang lok lapente alang li tum kaningge jituni ke 1 इंच तपिने पिनी along le हजार बीघा के जर हल है तपिनी तुम के सोई 50 सेकंड लसी तुम के वांगी लांग माके लांग जोय जाय बीजेपी अपन नि तुम लांग दिंगलो alang li तुम लानानी के मेसेन जीवन पु टीम कार बेंगलों के सेगमेंट सिता पिनी बांगसो अबांग नि तुम जसमे पेन तपिन लो के वांगी लांग मागली तुम यूथ कांग्रेस माके नि तो alang li तुम चौक चे पर मागली तुम रात पंडा काइंग अपन पिनी माके नि तुम रात लांग चलो ला नंग तुम कार बेंगलों करते दो अंस तबे नाली तुम वाइगो जे article 244A bang itu make tak bang itu bale anti kelama bang lake Dr. Mumin alang li bang itu pini be fikai talo sike bang yang mas itu bokajan aham tuzi itu ke cedani banta itu arda pluk bang itu song puli akan itu youth congress aben congress seperti east west itu celang po alang li ahong tuzi itu ke cedani banta lan aja